Hangne ka waypat ka jingi kun kan salong ka jingi kun ka bakam itanan kata ka Brazil kan say kun pyrshah iaka Morocco haka group C te perlok menta tungin say peit shwai iaka squad list jong ka Morocco ka ba kadang sudah pelai nak ka benta ka World Cup tengin sedang shwa nagi goalkeeper kide Yashin Bono naga club Al Hilal ubde uwe nagi goal bakam zatar bot saw ML Kajois naga club RS Berken o AR tang na au naga club Farraban ki defender jongka kide Achraf Hakimi naga club PSG o En Mazarui naga club Man United o Idiop naga club Fulham o Salah Edin naga club PSV o Bellamari naga club Al Ali o Aguet naga club Marseille o Sirayen naga club Crystal Palace o Halhal naga club Michelins o ZLOD naga club Gens bat mentas saki midfielder jongka o Body naga club Los o Amrabat naga club Real Betis SL Morabit naga club Strasbourg o NLA Neui naga club Roma o Onahi naga club Girona BL Canos naga club Stuttgart bat ki attackers ki jongka ki de Ibrahim Diaz naga club Real Madrid AL Kabi naga club Olympiacos Y Jasimi naga club Strasbourg o Saibari naga club PSB S Rahimi naga club LM o Zalzuli naga club Real Betis C Talbi naga club Sunderland Amai Moni naga club Frankfurt bat kini hita ki arnrungut kirangil ka jong ka Morocco ki ban sami madan ya ka Morocco ha ka World Cup bat hoy perlok ha ka jingil ka World Cup de ha ka group stage ba ka Morocco kan say kon pyrshah nay kendu bat ka Brazil ka badan ya Neymar bat ki waypat kirangil ka ki bakam kan say te perlok nagalyang ka jingsung ko jong pi manoban la ha ka ka jing kendu jong ki hato ka Morocco ne ka Brazil ne namar ka Morocco ru ha ki ne gisi banda ong baka talot ru amla banong ka kham khlan hi khandian